Anya laki din! Apay akas tamit yung tikulor na day tabuok mo, anak ko. Ha? Apay tatang? Nagalas ngamin akitain kay. Anya laki din aya tatang. Uray ti kulor ti buok ko madlaw yo. Kiwin may pudnaw ti bagbagak. Nagalasin data kulay ti buok mo. Kan may isa, nagalas pa yun data buok mo. Anya? Kasla di buok ti mais akapuraws. Ay, una yan. Ala, di kay madanagan tatang. Ipareband konto man ti buok ko iti kabiitan na panawan. Ay total, umadanin ti Valentine's Day. Ay wala, anak ko. Mayat dahi taan na panunot mo. Nasaya ata nagranata, friend. Idi na minsan pa yung aldaw apadpadaanan kakat. Ha? Kasta iya? Apay? Adayawis mo kanyak? Si kakit di mat. Amangan no adawayam inton bigat. Sunday mat. Katadaan no paragan ka? Apay? Awisin na ka mapanmangan? Una, mayatak iti dayta. Ay, si ka talaga. Di ko nak, umay ka iji balay ta servisan nak. Ha? I-reband mo man ti buok ko. Please. Oh my gosh! Gusto ko yan. Kaya't kuan, masapa akto nga umaintun bigat iti balayo. Wan masapsapa ka. Tasaan lang ang areban ti aramay dam iti buok ko. Katuan Kulayam man iti brown. Yeah. Awan parikot iti dayta. Uray pa'y green, Luiso, tapno kapansin-pansin na kulay. Anya? Kunak tumid kay. May bagay kang kanita brown akulay ti buok mo. Kasta aya tatang. Ay agyaman na ka. Mayat, kaslawan pa'y lang anak mo iti kasta alang langam. Wan nga ron tatang. Ado dagiti katrabahwak asaan amamati nga addan anak ko. Ay, kasta ay anak ko. Saan da mamati at? Kasla ka mo ngamin agtawon iti 16. Imala ka talaga kanya. Anya? Ay, ni tatang talaga. Ikaw, Mike, alang ang hindi mo nga imala ka iti daydinam. Saan mo tana nga isuti ibagam nga imalaam tanatay lang arudag? Anya? Iso kita anak, agtawon na kung iti 50. Yung kasla 30 takla ang anak ko. Ay, ano lalaki tinaya? Ay na, kunaklakit din. No asino ti sumunga na kasla ubeng. Ay, si ka magayam leya. Ni tatamat. Ay, nagubing lang aro din tarupam. Dadaka pa yung mubeng. Gapo iti kulay ti buhok mo. Kasta aya tata. Ay na, agyaman ak unay Ay, awan mamating agtawon ka iti 25 iti kasta langam. Kasta talaga ti biyag. Ado nga ro ti mangibagbag ang agrupropak kano nga ubing. Kawan may, pudno day ta. Uray ado ti parikot mo. Katsana madlaw iti rupam. Takanayon ka nga men na nakaisang. Una yan tata. Maala, gumatangak iti kape kan asukan. Napalabas ko ngay ni Leia idi kalman. Ay na, nakakulay mo't iti buok na. Ha? Ay wen, nagpintas si kulay ti buhok na niya. Agim pipintas ko namkit diya. Anya? Katuan mat, addan anak na, ngam agin pipintas pay laang, kunamot lano na pintas. Anya? Apay ngay ang kasta ka mating agsaukin ni Leia. Ay na, ibagbagak laang matipod no Uray idanon mo kan kwa na nga imbagak. Ulitak man na, agin pipintas ni Leia. Nga madamot anak na, ha? Nakapilpiling unay.
Ay na, nagpintas mo tanday takulay ti buok maulay ya. Kasta ayan na. Amangan kit di mo at no kaya't yu ti agpakulay. Ni bakla tinang kulay ti buok ko. Ah, kasta ya, ay mayat man. Agpakulay kayon tumat. Kan, ipariband yun to na tabok yo. Iti kasta, beautiful every day. Ay na, wunto ano adda kurtak basang. Umapalak at alaga iti buok mo. Nagmayat. Ay, saan lang ang makapapintas anya? No dikat, makapaubing pay iti rupa. Isu atunggal agkuy-kuyog kami iti anak ko. Ado ti mangibaga nga ading ko kano. Taubing kami mat adwa. Ay wuna, nang runa kat ubing ti rupam. Awan ti pakadlawan nga adda anak mau. Ay wen, uray siya kat nasabat kumot ni Leia idi kalman. Nagmayat nga rodjay kulay ti buok na. Oho, ti kunamkit di na agin pipintas. Anya, katuan mat, no agpapintas, kunamla no awan anak na ti awanan bain a babae. Anya, imbes at ti anak ti asikaswan na. Ngam saan mat, taday ta agpapapintas ti amunang aramiden. Ay, si kaki di mo, Vilma. Amangan no adda makangag iti da ita nga ibagbagam. Narigatan. Ay na, sa anak amabutang tagpay sumat. Anya lakit din, aya. Ay, anya ngay nga tanti parikot dayjay awil makanyak. Ay na, saan mo na panunutin ti bagbaga da di awil maitiliklikodam? Ti kunamkit di, umapalaang ken ka. Ha? Ibaga nakit din ken ka, ngagin pipintas ka kano, kat addamutin anak mo. Ho, kat tibagi na ngay kumaman. What? Awan anak nang agpaiso. Ngem no kita ang na, kasla naganak iti may sa dosena. Easy ka talaga. Katuan man, numasabat mo iti rabi umatras ka pa yan, tapag-arupong nga al-alya pumanag na. Ibagam tuman nga roday takan kwa na. Ibagak to talaga numapunwana. Nagalas ti ugali na. Ultimo pa nagpapintas, kat pakibiyangan na. Kasta ti bagbaga ni Wilma itiliklikodam, bay amlaang, ang lalaki dinaya. Ay, masurunak lang, tatang. Saan kumat kami nga an-anwan? Diyak pa'y pakibibyangan. Iba nga nakit din nga agin pipintasak ka, no? Nga ure adamot tan anak ko? Oh, palalay day Kita ngamin atilangana. Aumpay anak lang kasla gorilya ti tsuraan na. Anya? Kanwan mag, tunggal masabat ko dita kalsada, saan pa'y anak kasagay sa iti jaskay. Sa bagay, uray siyak no masabat ko. Kat kanayon anak kagulgulo ti buok na. Huwag nga raw, awam mo ti pakakumikuman na. Tapno makuna kumaasaan na siguro ang masangaw. Awan mag, talaga kinde, adi na ang mga agayos, iti bagina. Ay, masabat kung tulaang dayjay a babae. Baga akman, nyalakit din aya. Ay, wow! Nagpintas mo tanday ta eyelashes mo, friendship. Thank you, friendship. Talaga anapintas. Ay na, magusto ka man day tang eyelashes mo. Sa dino ti nagpaaramidam iti dayta. Siyempre, ijay salon ti may sa agayam ko. Ijay sindis salon. Kasta kali? Ay na, nagmayat. Kan may bagay unay kain ka. Agyaman ak no kasta. Malungay mo, tinagparamid mo. 500 pesos only. May kamahalan.
Ngam ayos laeng. Tarigalok mo ta iti bagik iti amin abambanog ko. Agpapinta sa klata uray addan anak ko. Ay, wen Ad lalaki da marurod manan ken ka ni Wilma no makita nang ka. Ma-insecure to manan. Nang runang at adda nga imabing ka manan iti langam. Ay, anya lagi dinaya. Ay napaw! Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sikamat gayam, Leia. Oh, apay akas taunay akigtot mo nakakita kanya. Asino ngay mat ti saan amakigtot iti langam? Kas kalamunmunyi ka iti langam? Di ko namkit di nagkyutak iti langak. Nyalakit din aya. Anya? Katuan mat, saan aya? Nagkyutak iti langak kunak manan. Nag-cute ngay bagbagamot. Ay, uray adan anak ko napinta sa klata. Ta uray adan anak ko saan ko aliwliwayan nga si kaswan ti bagik. Agpapintasak ngam saan kumot abaybayan ti anak ko. Maipay ko amin ang masapul na. Anya? Saan akaskan ka? Awan nga agpayso anak mo. Ngam kas kala naganak iti may sa adusena iti langam. Agsarming ka kadi. Anya? Hoy, Leia, tanangam day ta panagsasa uma. Si kakit di nakauyaw kan tumot ngamin. Ngam saan mo mat makita day talangam. Ay no, kasi nagtupakan tilang ka day tarupam. Ha? Di ka pa'y mairemedyoan dagita aglulumba akamuro di tarupam salbag kakit di. Awanan bain a babae? Kunamlan no nakapimpintas mat? Ay, bibigat pa lang. Nga madakalakit din dito'y tersinak at umanabutob. Kasano ngamin, tata? Bigbigat anasabat ko ni Leia. Ibaga nakit din akasla ka no nagtupakan tilang kaday ti rupa. Anya? Wen, tata. Iso akas taunay manen arurod ko abigbigat. Gusto mo timbaga na pudno. Anya? Gusto mo nga ba yung timbaga niliyakan ka? Anya lakit din na ya. Uyaw-uyawam ni Leia. Ha? Mapan mo pa ibagbaga iti tatao. Ngaging pipintas. Idinto ta adama anak na. Ha? Saan mat katadakas ti agpapintas, nga uray addan anak, tinapatag, kat saan na mabaybayan ti anak. Ha? Alangan kiti mat agaputadan anak na ti may sa atao kagbalin na nalusyang, siga kiti mo Wilma. May sakamot alaklakayan? Dita ka man langan, ha? Hay! Di utang mo kit dito'y tersinak! Agbayad ka! Salbag ka! Ha? Baga ang manday di agay mo, sika, bakla. Ha? What are you talking about? Ibagam kan kwa na asaan akas di ti bagbaga na kanya, ha? Agyaman gaputan na lapdak pa iti pungtot ko idinagsabat kami. Anya? Tano saan? Amangan no impungot-pungot ko ijay igid ti kalsada. Anya lagi dinaya Wilma. No pudno atuso ka, inaramid mo kuman saan ka akasta nga aging galaeng iti sao? Mawatam? Anya? No siyak ngamin, saan ka mamati iti sao laeng? Mamati no naarami din. No pudno anatuso ka, linabanam kumaan ni Leia. Ti kunamkit di ngamin, napainsuan ka iti imbagana, iso akas taunay arurud mo, salbag ka. Anya? Nakauy-uyaw kan tumat ngamin, tila pa kibibiyangam, anya nga ita. Anya lakit din na ya.
Nasakit gayang tinakam na gapu iti imbagak kan kwa na. Akas la nagtupakan ti langka, ti rupa na. Katuan, nasakit na talaga tinakam na friendship. Saan ko kumamot nga ibagat ti kasjekan kwa na kat? Ngam nakauyaw tumot ngamin. Ay na, husto lang dahil yung inaramid mo. Tapno pagnakman naman kit di. Sa bagay mo't kit di ah. Kastao na arurod na gan ka. Nakunana pa yung agyaman ka kano. Gaputan na lapdan na tipungtot na. What? Tanong saan ka no? Amang ano impungot-pungot na ka igi-igit ti kalsada. Kasta gayam ti imbaga na ay unayin a Wilma. Entun kwan, isulang nga rod ti ipungot ko ta makita na ti sapsapulan na. Salbag kit de. Ay na, Wilma, husto nga minon day tapan ng uyaw mo kinilaya. Ay, saan ko asar dengan day ya babae? Nasakit at talaga tinakam ko kankwa na. Apay ngamin, aya. Kano yung baga na akasla ka no nagtupakan tilang ka day tirupak? Anya, naku na day taken ka. Kahit saan kumamot ang agsakit tinakam mo, tapod no maut saan aya. Anya, naku na akas la nagtupakan tilang kaday tarupam. Gapo siguraw taaglulumba dagita kamuraw. Anya ka din day tanga ibagbagam nana. One maut, no gumatang ka kumamang may iti mabalin mo amay apply di tarupam. Nasaya at kuma. Saan akas la nagnaan ti birurukaw. May sakamat nana. Imbes nga isakit na. Saan mat? Ha? May sakamot ana uyaw. Salbag ka kay diabak-bakatan. Di ta ka man langan. Nasaya at nagranatamanan si ka Wilma. Akas la nagnaan ti biruroko ti rupa na. Anya? Damag ko ana sakit ka no tinakam mo. Gapo iti naibagakkan ka, akas sila nagtupakan tilang kaday tarupam. Leia. Pudno mat saan aya? Agsarming ka kunakmanan, tapno makitam no anyat langam. Uyaw ka nga uyaw. Sang ka ibaga mo agin pipintasak, idinto taadan anak ko. Anyat bibiyang mo ko nga. Kwa? Saan aga po taadan anak at agbalinan alo siyang maawatam? Anya? Nalipatak ana ibagapay kan ka. Malaksid iti rupam nga adu kamuro na. Day tapay kutom nga agtitinag. Ew! Nakakadiri, alam mo yon? Gusto ko mamatan No kunam kanyak nga agin pipintasak nga uray addan anak ko. Si Kamat, balasang kapay. Awan pay anak mo. Ngam nagdugyot ka akitaan. Di ka pa'y among agsagaysay. Kinamuro lang aro doon day tarupam. Kan kinuto ka pa'y. Bigyak. Ew. Anya? Ulita ka. Sakbay kang aguyaw. Kitaang nga muna day tabagim agsarming ka. Oh, at anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito, ha? Ha? Itaman pa ya kasta pimpiman tilangam. Sana kami irwa makastagad. Kwa? Imayak, tada ko maibagakan ka. Ha? Mabainak nga minan kinileya. Iso asikan at ipangibagaak. Tasikan to ti mangibagakan kwa na. Anya? Pakibagam kan kwa na. Apasensya iti na ilawlawan ng bagbagak idi. Naamiris ko asyak tinakababain. Now, niyo. Wan, naamiris ko akong di uyawak. Ngamjak mo't makita ti bukod ko abagi. Ha? Sana noon pa naisip mo yan, danga. Husto ni Leia, siyak nga awan anak nga. Kaslaak naganak iti may sa dosena iti langak. Aklunak nga apal ko laeng,
Gapo iti kinaman na nga si kaso na iti bagina. Iso akas di tinaybagbaga. Nasaya at matinaklon mo. Itangarod, takundi amiris ka. Sursuruan matindagdalo si tibagim. Dahil takamurom, kanda kita agtitinag ako to. Ew, bigyap. You know? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.